Amen. Kalau kita ini dia wakon buat pas ini dia koni. Sisi. Kalau kita ikut kali nonton lagi kita atau apa hari mari dia koni. Kalau tu yang tahu dia koni nggak tahu apa yang forward kita mau kita mau beli koni. Tahu nangalo tapi semua fight for we. Hallelujah. Ya Allah tahu sio kita ngahi mea kau. Tahu palang dia ke fiasi koni ya ngahi mea tahu sio kiai. Kita family kita sias ngahi palang kita tahu mau we. Kita timing. Kau nangalo tahu ya kita fight for we. Palang dia mau ke kau boleh iki omu ayah kita tahu tolong ke fiasi koni. Ya mau buat ngahi kali lo mabe lu tahu sio kiai ke fiasi koni si. Agak kasi nga maranga sa patehe mkosi. Kwa mia koto apela tau fo mayai mga himia ko tau lawa tau koto kimoi. Kata ho mia faketa ino no famalo. Ko te no pangene. Ko faketa ino no famalo. Aha ko ni ki. Ko na ko ngahi lere ko na tau ni ne on wa ki tau tau. Lawa ki tau to e si fakta lere ya ni fia ko ni. Kamu hanga himi kei puke mahe wa ape wa ka o puke o yo puke papasia ko ko imut Paula e kai Filipai fa ves ta tolu e kai na o ku kai o ko pehe ko lavai la ko i peta o ko ka lo ke ka himi ko ni ma fa wa ke na himi ko ni o ko ma fa wa fa no ko lo o e u aluma ai o tua e transiso. Aleluia. O qual é coroa? O tal seu. Paveta. O meu avô tanto atende esse assim. Tal seu que bom. Malo é que. O paveta, o fora malo. Já me deu um pai ficar o esse assim. Malo é. O malo é que não é se fazer. Quando faz filha, não vai tão fora não boi. Que não tô fora esse, não tô no petit é bom. Paveta que ele falou Mario se roubar fala. Paveta. Toko ai ni fia fa ma ni tai me ni ta kusi mai o ta o do la hi ha o boya que to fa si hova e ta a fa bon fa ta ai fia ko haleluya ka vi fa ta ke ke fia ni o ko si ha ai fa fia ka o a ka mo to we fa te hina ka ma fa fi ni mala o e po bo ni ai tu pe que to ki ha tu pe que to fa ta ke ya de ko ni ai ako tau urak mala apa ko taf mala o po ni ai to ya taki o wi meni ma mo e ngata ai o se mala ma mo ko mala nga e mi te tahani ma ke mo fa to nga ya tak mi te tahani ma ke ko sta te fa nga mo to i he fia ko ai ako to ni te mo fulu pe ko fa ilo nga mai ya fa tau ko wa ka e te ni ma ko ka au ke ko so te ni ba ke mala nga pe o security he ni bos te ka security ke ta ko ta bila ta ba ko te ta ni ka wa ni ka mo ya o ko fon ma o si ta ta he mara ho fon e hu ma de wa he wa ai ka fi fin san pati o hi wa e ko ka hi wa to nga ya de wa fo ke ni pe ni ma ho mo hi wa ko na to o ma ni ma mo ha ko ko na mo spati te wo mo to ma ko hi ma ni mo ma ko te te mo ha mo to he ta a ro di ba ko e maranga kono tolu aya ku to ya te hina gon ko pai no kam para hi ya pai no te ma so ne fo ya ka we to ko pai no hili maranga ko asione ya pumare wa hili river o piwa ka ka ni wan ko to kan ta fa kai kai ni pe ni ma o spa ma lo la hili ya wa hili river o ko ma ya tu be fini gon go be fini ta ya me fini ni ko ma ye ya ka hili ya me fini o ko ma re wa o fini gon go lute kende ho ka te tu ko me fini ya ka hili ya ma alute o ma le wa be no o na hiwa ko mo lute ye hili ya ma ka hili le wa hiwa ko ko be no ho ka tu le wa o fini gon go pes ai ma
hili ahima kwa vile ni hata hili lewa pesa ya kwa maelewa hapa ni tu kwa pesa aya hili lewa kwa hata hii wale wa pe ya hili lewa hii kwa pe ya ta lewa kama yoreki ni hanga tafuta kwa ni wafu watu Alo hiki kwa kitabu ni wafu mahalo kwa kitabu kia kwa kitabu tu ndio sio kwa aya Tapi dewa ya tahu kamata kalau tu kalau lo tu kau tamnya na rumah tak boleh fast tak pakai dia tali lewa mamo patau ke soa ke de pokomayo o kamata mantau to amen amen There's a race that I must run. There's a victory. Oh kata dia apa boleh Every hour to be true. There's a race that I must run. There's a victory to be won. Give me power every hour to be true. Hallelujah. Amen. 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 Give me power every hour to be true.
Pauto e whafoki pehe tau beba mai a Fiona, whafoki o Alo Sisu Christ, ka ko mau whamoi. Whaka paspas kei ki. Whea kua ki lao. Kua malo ki a mai ki worship. Fia koi. Ka ke toi whalo o loa. Ka paspas. Ka tāne maanga o loa ki a fia koi. Ka kia ui meni. Ka hoi. Ka taki o mea mai ki. Iwa ke fia koi. Amen. Papetai ki heiki. Amen. Te ke whai ai maranga. Kumo tātari laumari mauri o leo kua hi whiafko mo tātou i whiafko eni. Ka mai pia moe alo pia moe laumari ka koe tahaki. Tātari lei e whaiwhikau, mo sia si hono kotoa i whiafko eni. Pai e whakamalo lahi ni he mo uiri ki he whaiwhikau. Ko inga koe omi mo ka laumari i whiafko eni ki ukau i haamo i whakahekeheka e waka ua noa ua taha. E alwa na honi o tatari ni tau fōu kai whae e whanonga, ka iwa taha pia o pia i mo ui, ka po blau molu pia la tā kuaki ai ka mo mawhāmini ni whiafko eni. Tuma ki tau hanga ke i o he lotu tā pui ai wholofola e whiafko eni. Lau mari e maoni oni, ho mai a iwi pia mo e maalohi wa e whio. Pani e mau mo ui, pani o mau ngahi leo e mau tōru kotoa e kau tala whekau e whiafko eni. Kok mau tōru koe tala pia e whekau ka koe a Fiona ke whai o tāpu i kina e tua. Pani e mau mo ui whakarea ki mau tōru. I he iwi pia mo e maalohi e lau maria e a Fiona e tua. Te mau ngalawa pia mau i kuna ai tō whatongia e pōko eni. Ia kalaisi i suko alo ka ko mau wha mo ui. Amen. Wholofola ko tō mai he whiafko eni ke whai ai ha. Malanga i e whiafko eni. Ko ua timote wahe ono whaavesi ono ni make walu. Ko pepe ua timote wahe whaako sia u whakaukau na esa. Lawe ka e whai whikau i e sāpate. Ka koe wholofola ko moana. Tuku peke tāna ki pepe, tuku peke o atu pe na aunga ki tebu e whakahekenga e baka. O ua noa ua taha ki ua noa ua. Koe he kawenga ko whakakawenga aki o e wholofola i e whiawhini o kupehe. Ke toa i he tui. Ka kei kuna ai pare pia mo e kalauni ke he mo ui tai ngata. Ke toa i he tui ka kei kuna ai pare pia mo e kalauni ke he mo ui tai ngata ko teu he o tua i e whiafko na tātou. Tuku peke ulawa kai wholofola i e whiafko eni. Ua ti mo te wahe whaavesi ono ni ma ke he walu o peno wharea. Ka ke kare o pea ko i he mea kotoa pe. Ka taki ai ngahi mamahi. Whai ai ngā ue whakaewe e wangerio. Whai ke tatato. Ko ngā ue whakawhai whetau. He wautari pe ki he uriringi, pia guofi ai ango hoku tuku ange. Ko tau ai tau lelei, ko ulawa i ai whakapue, ko kei tau i mau ai tui. Ngā tai ko hiri whaki mo oku ai pare maoni oni, ai ai whaki. Mai kia te au i he aho ko ia he e ki, ko whakamau maoni oni. Pia i kai kia te au pe, ka kia te kina au tolu ko toa pe whoki. Oku ofa ki hono whakahamai. Halleluja. Ko tui tua a toi ko niku mo rabi ko tō pena lawe kei whai whetau ko toi whakaosi eni a Paula ki mua pene mate ki a Timote. Ko toi a Paula whakatokanga ki a Timote ke tokanga ki ene whai ai ngā ue. Pia whai ai ngā ue kui kai he otua. Talange Timote Paula. Timote ko ofi ke whoki mai a eki. Ko wame ke whoki mai a eki ke whakamau i ai kakai oku mate oku mo ui. Ka ke malanga i e wholofola, whai e whai ngā maari e, mo e tai ngā whai ngā maari. Ke au ki a kuonga Timote, e pēni e te inga kakai e whanomo ki e wholofola. Ka ke whai me koe Timote malanga i e wholofola, ke ko wawe ke whoki mai a eki ko sisu kalaisi. I e whiafko eni. Ka ko eni Timote, ko whai e ngā ue ko ia, ko pau ke whau he mamahi ko tō pe. Ko pau ke whau he whakatanga ko tō pe. Ka whia mau e ngā ue ko oi kai kai he otua. I e anga moko i e ofa pe mo e tātaki e whiafko eni. Ngai siase e whiawhini, ko hae ui a otua ke te koe pe mau e ngahi ahoni. Ko hae ui ke te koe kui ka ko whai whiakau, pe ko hatu onga ko oi kai ke siase e ahoni. Marangari e wholofola e otua i o kei mau e whainga maria e mo ui. E ko wawe ke whoki mai a e ki he whiafko eni. Ui ki taua, ke ta hopo ke ua whewa noa. Hoko atu na marangari e wholofola. Hangai koni na whaua na pehe e Paula. Timote, ko utare au ka kuriringi. Ka hoko mai a hoko kuriringi hoko tō koe fuakawa. Ko tukwame ku ma ui koe whailau lau. Hena aku mate ki ana malanga ia eki ko sisu kalaisi.
Ko sio me whakata mga ia ngai ahoni, nā I kai kai ai ha mea. E lawa ia paula kene mau hono pare, ka ko ene malanga I pea eki ko sisu kalaisi. Kai ahoni, na iai ho fua, na iai aho na ke taria eki ko sisu kalaisi. Peke whai ai ho tuku pā, peke taria ia eki lana ki ai. A urati bote, mahe hono no vesi hono tahawa. Puka mau e tui, ke toa ai he tui, he nai ai aho na ke whakamaoni ki he eki, ke kei puna e mo uita ingata, I ngai aho ne. Puka he no tui, ko ia ke tahaupo aki, ke mo uita ingata. Tala mai lewa, e paula I e vahe hono fitu, na aku whai osikia merenga, e ku tui ma ku tauhi ki he eki ko sisu kalaisi. Na e whai aki e ko osio singa maari e, na aku mate aki mo ani hoku eki, ke kei whakapooni, ke kei lere, e ku tui ma ku whakapoe tue ki he eki. Tala mai e ua tori, e ratorinto, wahe hono I hiva, pesu wa whaamoi wani ma pehe paura. O ku tau lere kotoa pe, ka koto taha pe kune kuna pare. Kwa pare kau te tau e otua, o ku ataha ki taha kotoa. Ka ko pau te ha, ke toa, ke te ikuna, ai whaingata. O ku hanga mai, ai wanoa, fere whaingata te ka fōwai. Ko ta toa I he tui, ke ta whakamooni ki he eki ko sisu kalaisi, te taikuna no ai mea hano kotoa pe. Pia mau ke whai aki, o singa maari e tamo ui. O si kia marenga, mate ki ai, na ke taria eki, pe koia pe ke ta lava aki, ke pure ana o otua. Koe aho, nima koe o whekueri e wanoa tahawa, koe aho ia, na aku taria ia eki, pe ako kei lele e kutui ko ia. Kei usio ki he otua, a eku ama e ku mo ui mo ku ngawe, kei kau he whakakalau, e aki ko te e otua. Ka ko kawe, ke ta toa I he tui, toa I he tui, whakamooni mai eki, ngai ahoni, tala mai e paula. O ku lele ka kai he ngai ahoni, ka ku lele ia ke he ngai pare o ku popo. Taha bea pare, he kai popo, he kai tauha taha me e te koe. Koe kalauri koe ko te e otua. Kai ahoni ngai kai ha whekau I whawhini, ko omi mo ia he whawhini ke te koe pia mau he whawhini. Ke whakaheke heka ki e ta mo I mo hata whamiri. Ui koe, ui au, aua na whoi, aua na holomui ho mo ui. Te ta hoke he wanoa ua, o ku whele whaingata. Tū pia hanga mai, ka koe ta laka I he tui, taha I ka mo ui he tui, te ta I kona mea hana kotoa pe. Lahi e ngai whaingata a, ka ko koe pe, pia mo au, e ta whiri, ke whakakalauni ki ta ua he otua, e ngai aha ko e ni. Amana ke le, aua na ke whau, aua na ke holomui, he tui ake mo ui ki he eiki, manga ke he wanoa ua, manga ki he eiki. Tala mai, e hepe lupa he taha ua vesi ua. O ko whakamapau, e kurere ke usio ki he eiki. He nai tu unga e kutui, ia sisu. Pe ko sisu pete me koe whakaaku koe. E he mo ui tai mata. Hei kai o atu he whai whekau e pare ma au. Kona whatongia koe malanga e folfola. Ta ko sisu, tene whoki mai o whakakalau ni koe. Koe hae pare, o kuke amanaki ki ai. Amanaki ke pare ai o toa. Koe pare koe no whoaki, whakatai ni pe pai osi. Ta koe pare whoaki mai he o tua. He kai ki ai hano mata ana ana ngai ahoni. Whai o si kia merenga, ho ngā ue ki he iki. Hoku ke he wanoa, ui koe. Whai o si kia merenga, he ke maku e pare, i o si kia merenga. Ko paula, na ane whau he whaingata, ene ako naki, ene toka ki kia timo te. He na e ako paula ki he pirisone. Kei tue aki pere tui, kei sio beki a sisu. Ke maku hono pare, e kalauni o ne teu ma tau tolu ngai aho. Ole moi whakaloto lahi ke te koe pa mau he whiafko ni. Ngai tabai ngai whae he whiafko ni. Whakamao po apo e ta moui, ke ta kei lele he wanoa ua. Koe hae ui, o whai e ki ke te koe, ko pau ke toa ho moui he tui. Puke he moui ta ngata, na e ui kai ke ai he eki. E kamata anga na ke tari a sisu. Na kai ke ta mau e pau rai a pare, ia ane ngaue, ka koe malanga I pe o e fola. Pea mo ene tui ke eki na ne pasti ke ti mote, ke ne hoko atu aki, ene lele, ene taui malanga I e fola. Fai e whainga maari e mo e tai he whainga maari e. Ta tau ai pepe ku panakoa pe kai. Ka oku taha pe, ho ta kalauni, oku te teu e o tua koe ta tui. Ke kei whakamamau ke eki ko sisu kalaisi. Tau e te
tokanga benga i mea ke. Whakamao po opo, ai sia mo e whaamiri. Hiki fuu ke he wanoa ua. Lele peke whakamamau i a sisu. E mai aha tupau he kai teke tuku ho tokanga i a sisu. E teke humu ho to. He kurahi ai whaingataa. Fie mahu taloto, poleia taloto. Amaraki ke hu, ke wanoa. Ke rahi ai loto. Hoko ko whae, hoko ko hatamai. Mate aki moni. Ai ngau e whai o skia verena. Ai ngau e ka koe malanga i o gospel. Ai o tua henga hika hako e. Ko wala ke whoki mai a eki. Puke he o tui. Loto toa, loto rahi. Whai o skia verena. Ho tahui. Ke ngau e wikai ko ho whai ki hataha. Ka koe whai. Ke langi ia a eki. E mea kotoa pe. O tau fōua henga hika hako. Ko ku poini. Loto toa. Tuu mau e tui. Tuu karikari. Kakei kuna e mo ita angata. Mea mo e pare ko whakakarauni koe. E eki ko sisu karaisi hena ahoni. Hoko ko hata kai tui. Hoko ko ha Paula. Hoko ko ha Timote. Ke malangari e gospeli. Oa na ke toi ufi. Ta taua bebe whakatanga. Malangari koe. He ko wawe ke whoki mai a eki. E whakakarauni koe. Ake e karauni. Ko te he otua. O tatari mei mua, i api e tautawai. Loto lahi, loto toa! Tui ake mo wiki he eki. Ko vane ke whoki mai a eki. E whakakarauni koe. Amen. Sio tau ko smau ko to e. Nan sa mi ko to ko he ka tau wa kai ko. Ko ta ge ki. Ko ko e fai na mari ko fai na sa ki. Mo wi e ho mo e. Ka ko lau ko e ko ka po. Fai na sa ki mo wi. Neo na ki. Na ki falo mo e tai na e. Wa hoko mai e kau na hina ka te au e ki fua whatongia koe ti ka ku koe ni koe hui ko ku tata au mo hui ka moe pulpiti koe ka ku perenesi ia me tangata ngahara ko hange ko au ke tua tu me mua ni ke talaki e ngongolele ko hui o ku iai si kau koe whekau iai kau tangata ik iai kau tikon nang tolu tau no piti kai Kalau iki kita kui be kau ngui kau foto ma pikin kau tenau kau mau it moi kohi koe tonga moi una usio ai te mo mea ko rea ki poco como more ania ko kauma ko ya ko pe makalais ana ko sa ni time na e ko mai ai fatonia saya ne ke to ai fatonia e kai ke to e ia ha pompo ko tai mi pe ka ngara ia ke te faha tatari ki a pompo malo se ore mo wi ke to fatonia malo kai te faha tatari ka pompo malo se mana vi mora te si ho malo se so taula e frasi tua e ki
Taulahi ono omi ai whatonia ka te au o whasitu ai. Ai he pōni, lea mai si hoa, Malo siso. a whaawa atu, se whaniti. Ta lotu o ke whatapu i e whorofora. Malo O te whainga vai vai pōko. Malo siso. Awai mafu mafu. Papitai. O te marta mai wahe vai. Malo siso. Whia mai mau tālolo kotoa e hou a Mo koe. oni au ke. Mau whakao no veke me koe ki hou. Ko haha mea te mau whou ai, malanga, wahe wahe, tala loto te koe ngai hiwa. Langi ia pia ia piona tō taha sipu koe. Ua whakisi Christ. Amen. Ko whawhora ko whai mi ai ai wahe wahe o pōko enu. Tō mai ia me e tohi a luke wahe walu. Vesi o no ua ki ua tonu. Papitai. Tala noa mahino enu. Ko whanongo ai i e ngai pō mā vai taku, ngai taku mariu atu. Ko e whakaheke heka si su e mui kau a konga ki e waka te teu ke nau tuku wholau atu he kau vai e taha ki he kau vai e taha. Malo e. Tala noa koe ni o ku whakatātā pe ia ki anga hala whanonga tau whou ai. Me sanuaru ki sanuaru. Ko hala whanonga whaimata. Lahi no uni mea, lahi parapare mā, lahi no ngai matangi, lahi no ngai pea. Mōre e mō hui o tau tō lahi. Kai whawhi tau, kui waka pea si hoi. Ka pau he kai ke tau whakaheke heka, mua si hoa. Yo tau wakahe amanaki ke tau tuk wholau ni ua taha ke ua o goi. O ilo pe tau ua warea e wholau tau whai. E kai ko tau whonua ki tau tolu. E tau whipare kina alo pe ki tau tolu he pe au he wahanoa. Mōre e mo ui e tō la. Ko hui koe ke whakaheka si isu ki waka. Ko whie obe ki tala noa me he whorofora pe. Malo e ki. Ko hui koe Papitai. e tau mo ui kau karistiani. Whie mau ke tau mau ai mo ui ma teu teu. Me sanuari, oso ka heke heka tau waka tau tō. Lau mo meni ti pepa tau tu uta. Malo e ki. Tau whanua, tau whanua. Talu e tau whakaheke heka me sanuari. Fou mai he tau waka he ngahi peau, tā, waririfu ngahi, matana. Palo parema, fou mai he tau waka me sanuari. Vai mana kenge tau tuuta, tau whanua ke kauai e taha. Papitai. O koe ni ka ngā karistiani. Tau koe ke te whaihasi o ki mui. O meni te tuuta mātua he tau wae ke kauai e taha. Koe ke te whaihasi o ki mui. Ko tau ngai kohiri. E tau te tu o sio me kauai koe ke kauai koe. Kai. Koe ke te whaihasi o ki mui. E tau whono ngā, te tau tui aku pe ki mui. Amen. O si hova, o e ki waka. O si hova ka kā pasa e tau whono ngā. Pau ne tāri me mua mi he. Koe ki tala noa ko tō mai te... Koe ki tala noa ki he... Kongo angelo na nahu atu ki... So tonga mo kongoro. Malo siso. Fua hauwhi mai e whamiri o lo te ki tuk. O te wake si hova ni whaka auha. Whanua koe ni. Kai he... Hono omi ki nau tolu ki tua kolo. E o angelo. Nei e tutu ni mamafa nei. Pange tau. Kia lote mono whaapiri. O tapu ke te whaihasi o ki nui. Malo e. Sika paro pare mai hoko koe tau te. Nofo ke tau te sio ki mui ki he. O tau kohiri.
Pana ya bena ya ne kolo mahuinga na ngalo iso toma. Na toi tu ia ke whakasio ki ai. Pana hoko amate ka te. Na hoko e waifi koe ni koe pō māsi. Kau ngā Kristiani. Pōre ke tau ngahi mo ui. Me pō koe. Whakaike heka tau waka. Lau mo meniti pepa tau tūta. Pāpetai. Moro. Tau whakaheka ko ale rei ko toa pē. Whakaheka tau whānau. Whaheka tau tare miti, mea ko toa pē tau mahuinga i ai. Whaheka ke waka koe miti tau tufo au ni. E kai ke tau te, iaha tau mea ngālo he ua taha pe tau te whoki ki ai. Whakatu tā mak lahi ke mui e tangata. Koe pōre ia kōko ni tau ngā Kristiani. Lu tau, osi mamata tau tolu ia ke hono ngai palo pare ma. Oh, tau tu mai koe nā. Ki pila ngā koe ulu ke sio ki mui. Te kera oi ho ki a tau pare ma. Ki a ki pe ki mua. Neo, e ngai whakatanga, neo ngai pēau, neo ngai matang. E fōwai tau ngai mo ui. Kātaki. Pine mai ka tau. Koe taimi lahi i he whanonga anga tau whanonga ai. Malo eiki. Oku lahi tau tokanga ki tau koloa. Ka mama whai tau tokanga, ke tau koa, ke tau paanga, tau whamama whako tau lau maari e. Teu ke tau tuuta ke wanoa wauwa. Whamao hoporo tau loto whare, heka mea kotoa. Tau whanau. Ako ki tau tolu, koe ni, kau ka ngā Kristiani. Kau sotia tau tola si Isu. Ako tau pe moraka ki mu. Tau pe moraka ki mu. Koe ki aha holomui. Toka ngana ki holomui, kia na fulua ko skere. Kere te tani te tanganganai. Kau te tau pe mo orki mua. Kui aki mahaloi ka si Isu. Whakaheka koloa le rei. Te me tau tamui aki e kawai taha. Ua te whaia sio ki mui. Sio pe ki mua. Amen. Mahalo. Oh
Amen. O blele Jehova. Mawaipe. O blele Jehova. Como que vimos já? Kore me mo ke whamamalu I he tala whakatapu na kamata he moaki. Ka kukore pe ke u whanga te helo lelei tana whahako. Ka tāmua mo motuani I whakamunu ho koloa. Wahe kakai lelei ana ale ko mena lava ki hao foni. Ka tolu na tolu ki tau ke na tu I mua whahaere tau. Ako whawheta I ko kau he lau. Ako ia ua pehe whakamalo ki o wasia na hina. Kau. Wape whoki hao senior pastor o Salang Skalu. Mo whakakau atu ai motua. Tai whiuma mo tai tau ko au. Whahaere tau. Ahanga ki he loto. E kile rei mawhi maku mo tai ngata. O rea hola maari maa I oni. Whakamara wa I wholofola o manaki ki tuotu I ke mo uisi a whahina. E rea whamanu ni pero ao. Suwaisi mo whamanu. Ka weha wholofola o whaikaha ki whakamaunga vai wahe. Ko pōgo ni. Ko tō ia mehe sāme te au mātolu. Ki sāme anga maheni pēnia. Te ulawa pe ki vesi waki mo ki vesi wa. Ka ko whawhi I atu koe. Ki lawa atu ki api. Lawa e tōnga ki vesi. Vesi ai tōnga sāme. I sāme tā puake. Pau pehero whakaria. Whawhetai kia Sihova aho kulau maari e. Mo ia ko tō pe kia te au. Whawhetai ki hono puafa mā oni oni e. Whawhetai kia Sihova aho kulau maari e. Pea oua na angalo e ne mea ofa furipe. Amen. Amen. Koe ka venga e malanga e pōni o pēni. Koe taimi pēni. Kia kono to ai e taha, ko whenga maani pēni. Koe taimulahi lofa mo wika te sio, ke vai hala na te whai whanonga mai ai. Koe vai hala whenga ta. Na ai taimina osi totonu ke te hika kita me mamanu koni. Kia hai ilo ia ko hau ngana te amai a koni. Ko ka veina na uto o ko hinga ko taimi pēni, ko whenga maari e pēni. Tu me mo ke u mahawhahata ki mea lawahi pe tolu. Ki lava ke pou whaenga pou e whafkoini. Ko ulu aki ko whakawhetai. Ko sāme kanto e hiwa tolu. Teo mātolu kata. Ko sāme teo mātolu ko e sāme na whatu e te evita lolotonga ni e palasi. Aki ai uhinga ko haunga ia. Na mo ilo ko tope tano ka te evita na kamaka ni mo ui mei he ni ki whangasipi. Mo de ki haape, pa tahataha pe he vau. Pea olo whasane beku I palasa te evita ia hoka ko tui. Nofo he masani. Pa nofa te evita tu o sio ki mui, ke ne mo ui. Anga whai whanonga mai ne mo ui. Wahi pera hiri ai ke whai whakamalo ki o tua. Malo ei. Kana kai ke whiunga ia. Ko ngā ka lota ko te evita, ai honga ia, e ne mo ui. Ko ngā o tua peta, nani whiri ake ne rea. Ne pehe whakawheta. Whakawheta kia Sihova o lau mahani. Whawhetai. Mo ia ko toa peka te au. Whawhetai. Te evita, nai mea ki peka kai ne rea ia. Ngā o nato ko tu. Ko hama nei whiri ia te evita. Aio. E le nofo ko te whakaukapa le loki e ki maha rea. Whiunga mo koe o tua ko tua lahi koe. Maloi. Pakorea na o mai whitai e Sihova o lamari. Muia ko tō pero e te au. Whawhetai sisu. Whitai ko wafa mai ni e. Malomo a e tua whalahi koe. Hounga. Hounga ni o wha. Pako tui pe ka tau pe. Tau tangutu koe ni. Ki tau ilo tau tolu kamela tau tangutu ai ko ni. Lahi taimina te tongi more tau mo ui. Ko ngau hounga ni o wha. Ko rea pia o tau ni. Ko mo ki whamiri ko maurea pia e. Whawhetai. Ka mana halakai e tonu. Ka halakai e tonu.
Pea whakawhotunga, pe whawhea ngai. More ke mama. Hau pea lotu he sāpako tō, please talon me hike ni ma. Ki tōno no te. Ka koku rea pea whawhetai e. Māloi. Māloi ofa. Māloi sisu, whawhetai. 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 Hala mo eiki. Koe ki konga honoa ki pointe u ke wahepahe ki ai. Koe hala whanonga tau ni. Tau lahi eni. Koe hanga maheni koe tau aho e tongi au onu nima. I tau e. Koe tau ni aho e tongi au onu ono. Aho e tongi au onu ono e tau ni. Koe tume mo ki tau tala noa tu ki mo ui mo ki family. Koe kamatanga koe tau ni na lahi ngahi teo tā. Na hoko ko family. Kamata me kamata me ko lockdown ni more nga ue. Kajelo. Whawhetai ko tuana e. Whawhetai. Na i whakapea. Taimi lahi ku hani, laha unga. Kake mau e mea te when mau. Te nofo fua tau tau. Ko kamata mai tau, hau mai ki whaasinga tau ni. Te pēr waha ki hi le rei. More ki mama. More ki mama. Tamai heo tua. Tō pono pe mua. Pai no mo whanui he mua ko atu koe. Ko hala whanonga ka whanonga whenga ta. Bona. Iyo. Whia mau ia ke u te ki sio. Sio ki hala whanonga. Ko haa mea lai whia mau ki whakatontonu e bulaka. Māloi ki. Pea i aki ai mea kou kovi. Whia mau ki tuku tāpuni au pito mea au kovi. Ko ngā ko hala whanonga na whumai na kai ko hala whanonga na whomi e fia. Na whumai i he mamahi. Na whumai i he tani. Ka whawhetai ki he iki na i Sihova, na i waka pia Sihova. Amen. Koe ko me huinga ko kei tu atahe aho koe. Ona pita. Kia mālohi a apa kia kuiwi. E ki peta. Whawhetai. E ki peta. Koe ko whakamālo ai. Ka te tuku penua ki u. Ate ki vesi koe ni me he tohi koe a sāme a hipa kaha. Koe ki vesi koe ni, koe ki vesi au me hanga o tānaki katoa e mo ui a kuro tonga whai whanonga mai e me samuari, au raka samuari wafi wataha. A samu ki a koutaa ki se ma wafi wataha. Koe au noko i he toitoi anga e rioni. O mohe ia e malumalo sāta. Koe kulau ia ke Sihova. Ko hoku a whaa ia. Mo hoku kai tau anga. O tua whalala anga. Whawhetai ki he iki. Iko ahana o taria e iki na tamahe e iki ne palomesi. Te wia te koe. Pe whepe whetu te ki iai. Te iai. Pe te ke tō, pe te ke tū. Pe whihalaki holaka. Te wia. Ko me pe whaoma kia e iki ki reangi ki ai. Vete ka pau whemau ke vete. Kore ka pau whemau ke kore. Whanonga mai te. Māloi ki. Ko iai koe pore taki o e wafe wataha. Hala whanonga. E kia hala whanonga e whangofua. O fufua hau ki lotu. Ana tale e iki na upea uia ke hau ki lotu. Ko hala whanonga e ko whangofua. Whamore more atu ka aina. I kai. I kai. Hala mama. Ko me peka uilo i. Ko taimi lahi. Pau peke te whoro e kona. Ka te whawhanonga pehe. Ko hala e te he pani. Hala te whasi. Hala te kakai e hu. Kakai toa. Koe ko pore taki atu koe koe ni. Kei lo wafi wata. Te pēha ngahi lau minite me tau pasta tō mea. La hoka ta tō wafi o. Ko koe mua au, ko kau taki tau tōru. Aha koe na tau tare e ki waha tau tu whakanga, waha tau ui. Pe koe taki wi meni koe, pe koe taki men koe, pe koe taki koe i praise and worship. Pe koe taki koe ha whainga poto i whainga mea pe. O pore taki atu mo ui. Whaki mo munga e ki. Oi whalotu. Oma whawhora. Ka taki ki lai. Ngai ko mena lawe ki ai e muaki rea. Tui pake no totoa. Ai tu whakakarikari. Io, ke moe la kwa hofoni, koe lua mei mui. Ka te te manga ki mui te tō. Koe ku a te pore taki o mo ui. Io, ki tapanga peki mua.
Whakatai eiki. Ko whakaosi o popoaki o aho koe ni. Malosi su. Ke ki whaka ko toa holoto. Ona Ko toa holoto. O te vei ua whaka ko toa holoto pa ke hanga ki mua. Teu ke lahi. Whare o wha. Ko wanoa o ua. Te lahi ni tau ia ko ia. Te lahi ni ka koe mua. Te mau ia ko mea kona ka whai ko wanoa o te hap si ia. Ko mea kona ka whai wanoa ua. Te mau ki te whai tali te lahi ni. Ka whamuri tuku ona ki who. Ona ki who. Tupi ki taipe. Nga ko toa la. Rahi e papare ma. Tala ki o tua te whai me alahi ka te toa whatatau ko lahi. Ke lahi o papare ma. Ke lahi ko i he tau wanoa ua. Whakatai. Ko ia pia e tala. A tala monua. Whamuri e te tala monua e wanoa ua. Ka tawangi tau maa. Malosi su. Tau who'ou fun tresi ia. Fun tāpaki ia. Kaha whakaosi ka whaosi ki peki himi. Manako ke. Sisuki mau. Kahi mea katoa. Whakatai eiki. Kare ni kahi ta whanau whare makoloa. Koko wongoni mai ke na ngaupe mau. Tapu whuka upa. Ona. Whai o wheka. Whakatai eiki. Ma ka whao tuke tau whai e tu. Pea mua ke whai marau. Tuke whamaro ki he ua. I he tau ki hao mo ka he ofa mo whai. Mawai o te la vea e whaa simu. Sio ki he kamatanga e tau me tau whanonga ia. Waha whola o roa. He au sia e asu kani. Tai mane kim. Whawhitai la ulang mari. Maa whainga mari mo. Te sani utoa ke whai mea pi pōpō e tefto ni. Tohi a lehe mai a wha. Me ves fitu. Ki hono os. Mo gara wha mone mone biga pōkena mo tohi tō hake. Pao me lawa ke lau e whawhora koe ni. Te mawinga mai e ange. Ki tātā heo waiwhai. Whakatake e ki te ulawa me vestiku. Ngā konga me ai ka te whakatake. Nei mai a, whai whāwestiku. Ka ilo ange nai whanongo a sinpalate pia mo tō paia. Mo kau ārepea, mo kau āmoni, mo kau astoki. Ko hua ku whai hake ai mono o e a Jerusalema. Ko ka bata ke mā opo. E ngahi a wā, nā nau itau. E rai pure aki kotoa, pē whakataha ki hau. O whai tau mo Jerusalema, ke whakatopu mā veu ai. Kana e maulotu, kana maulotu ki ho mau otua, ke mau whakotuku hareo. Aho mo e pō te ria ki nau tōru. Na rea mai whoki a siuta, o ku more ai iwi o e kau whetuku, ka aku lahi ai bebe. Koe au ke kai te mau lawa, ke whaiha langa o e a. Te lau, ho mau ngai whiri e kai te nau ilo, pe i kai te nau sio, kai whoki whaa o tau i honau rotoroto ngā, o whai honau tāmati o ta ofi e ngā we. Kai o maa o ka omi e kau siu, na nofo ofi ke te ina o tolu, na nau pehe mai, tua hongo fulu nai, ya mei he potu ke tokua ke mau whoki ki atu. Koia na whokotu i he ngahi potu maa ulalo, i he wheidu me roto a, i ngahi potu o i kai ke unga, io, na whokotu e ka kai,
o whaka e whāmiu. O nau to'o e nau here kā, mo e nau kao, mo e nau kauwhana. Pea o whakasio, pea toki tuku o rea ke he hou e ki mo e kau pure, mo nau toi, mo hono ka toi o e kakai. Oua te mou mana wahe, te ria e kakai koe. Mana tua ato nai, ai lahi mo e mana wahe ia. Pea mou tau, maho mou kai ngā. Hallelujah, amen. Maho mou ngahi foha. Maho mou ngahi ofe fine. Maho mou ngahi ua i fi. Maho mou ngahi whare. Pea e whai pe whanongo e mau ngahi. Whiri, ka mau ero ai mea. Pea kua whakai kunoa e Elohim e nau whakakau. A nau whoki kotoa pe. Ki he a takitaha. Ki he ene ngawha. Pea tawa i mo e whai ngā ue. E he waeua o e ku kautama. Ka koe waeua na nau to'o ai pea e ngahi kau. Mo e ngahi pā. Mo ngahi kauwhana. Mo ngahi kofu kau. Pea mo e pera e tufa atu. Ai hou e ki o tuu. I he tua o e ngahi whamiri o siuta. Ko e kakai na e langa ai a. Mo e kakai na e hiki karenga. O whetuku na nau ngau e nima taha pe. O to'o e le mahafu i he taha. Pea he kau langa na taki kaha. Tau e ne hereka ki ono whasia tua. O whaipehe e ne langa. Pea he tama ifi tau pite na e tu i hoku tafa aki. Pea nā pehe ki he hoku e ki mo kau pure. Pea ki hono toe e kakai. Ko e ngā au e ku lahi mo mafola. Pea koe mo vete. Pea ku mo vete ki tau tolu i he funga a. O wā mamao a e mo e. I longa hapoto ku mo whanongo ki ai. I rea e tau pite. Mo whakataha ki ai kia teki mau tolu. Ko tau otua. Tene tau maa ki tau tolu. Maka pia. Ko tua tau kue ko osu kua whaki. Nā hi hoa koe ki mua. Pea tuma ke o hawa koe. Pea ki mua ke whaki maranga. Ko tau mua whawa palahe ati ka ki mua tolu. So mai so maranga. Pea uhinga pe lau e whorofola. He koe maranga pe posi pa. O tua koe ni ko whakamaroa tata. Eke kumo tolo ke kau tau kei whorofola. Eke te whulokolahi aku toi ana te haraki a me rata. Eke o kata e whakamaro lahi heni ki te o wasia ana hina. Wapapalahi ati ati koe, whakamaro lahi ati. I he taula mahao ko ke whai. Gama ko tau kainga tonga. Lai manui ai ki whamiri koe ni, pea mo siasu koe. Whakapapa ki he whaiwhekau. I he wai skau. I he taku whanonga, pea mo taku hao. Pea mo taku kau. Ma e siasi Connection City. Pea whamaro lahi koku ki he visone maonga mo tuki mua ko whotu e he tau taki. I he te he tau piki uma he tā koe. He tau tuku mo ui. Ko e visone. Whakaanau ai ai ka aho ke heni. O viai ko tau wharelotu peo tau tolu. Ure. O ato e whamaro lahi e te moa mo whatikau. He visone pea mo e taku. Maarunga ko mo whai. Rau vegi mau tō ko ni heiro nā haa. Te tohi au mau i ngoa he papāna mau kau. No langa e te mpare. E mo ui ai te tau kā koi e ka. O whaia ke te mūtoru no katoa pe. Papāpa tēni ke te mūtoru si kau a. Tau heni katoa he aho koe. O whaia ke te mūtoru. Pea koe ki pot whorofora ki whaia ki wahe e pō koe. O kāia i te Pesta fitu. Ai pea no wharea. Ko e kakai na e langa ai a. Mo e kakai na e langa. Mo e kakai na hiki kawe ngā whituku. Nā nau ngāu e nima taha pe. O toko e le mahafu i le taha. Na koe kau langa na taki taha tau. E le hereka i ona whasitu.
o fai pehe e ne langa. Maloi. Ko tui lahi be sisiki o te whamatanga o he talanoa be wholofola ia. He uki nai whai ne he mai ia i ka kai Israeli. Koe historia o i wholofola tau whanau ki ai. O ku kau eni he historia maari e hana whakailonga i he wholofola. E koe whakatau atai na koe o i ka kai Israeli me i Papiloni nai whai e tu mulu. Ka kou tui lahi tau mula vei. Koe taimi koe ni nai tak popula e Nebuchadnezzar si ka kai Israeli awe i Papiloni. Ka hoko mai e konga koe ni whai e whakatau atai na whakatau atai na i e tui. O kōresi koe tui au pēsi. E tuange mai ka kai Israeli na whoki. Na whoki mai ki Israeli. Ka hoka tono langa au e. Whakita. Tara no hoke e soni ke taimi na e whakatau taina ia e whakai Israeli ni horeanga. Papiloni, rotonga e nā noho pōpula, ko ikuna e kōresi ia, tui pēsi ia, Papiloni ka ni whakatau a taina e whakai Israeli, whakoki ka tō tutuni, ke tā whoki. Koe whakatau a taina e koe ni ehe, tui koe ni ko kōresi a kakai Israeli, na e rea kia ia a sere mai ia ki mua. I he ki mua pe to hoko ai whakatau a taina koe. Tea o asia i he ki mua na e oski ki te ia ki mua e ai sea. E hoko mea koe. Ka i he ngau e whakaafo e o tua na e hanga i he e tōtaha koe ni e kōresi o whakatau a taina e kakai Israeli. Tea I roa o reska uhi koe ne whakamu uia e wholofola si owa. Nā rea aki e palofita ko sere mai a ke oua. E oa e mau rerei i he whonua hano ngā sāpati. I rolo tonga e nau lala na nau nane mak sāpati. Ka oua ke ka kato hatau e whitungu. Ko marmore pe ka tau whitungu hu na whakaeke ka kaise. Ki Papiloni. Nā kake toi mak nau sāpati. Nā kake te ilo e kakaya ba ni ba me osaka. Ai a kono tau te ai ki nau tolu, nau nofo I Papiloni, peki nau tolu. Ngā au e pehe taimi kotoa pehe. Kai he taimi koe na whakatawatai nā ki nau tolu kore hina e toki I roa I kakai si riru ba me osaka. Whakita. Koe tui pehe sia, koia, na e wei e si hova e lau maari o kore si. Ko tui pēsia o le whanongonongo he pureanga kotoa o le tohu foki o pehe. Ko wholofola aina a kōresi tui pēsia. Ko si hova ko o tua o rangi, ko ne whoaki ki a te awa e ngā pureanga kotoa pe o maamani. Ia ko ne nai ki a te awa ke ranga e whare mo ona I Jerusalema. Aia o kuisiuka. I ronga ki mōtolu, I hono kakai kotoa pe ne ata ke alu ki ai. Ia ofa ke kau mo ia si hova kona o tua. Maloi ki whakita. Sias, koe fu matau he mana whakaofo. O tonga vei nau nofo he nofo pōpula. O hau e tuki kehe ia whai hana whakatau tai. Ka kokoe o whia whoki ala. O astara noa kani koe ni. Na e toi ofa ake he kakai si rea koula mo haa kua e ngai mea na kua. O na whoki boi o Israeli. Ia maki konga kani lai asia kea se a nehe mai a. Ko nehe mai a tangata hu I ka vai e tuki e taha. O tu pēsia e taha. Tangata ko ata sias.
na fai kau na hui kau a tangatani ki tu iko ya i au ta na ko vi au kito mata ko ta ko ni na kai ki na hinga ko no mata ko ni ofa i siuta pe mo fonua na kui inga fonua roto ko hinga ko riu ka ko na fai na ki tu fa manga pe nga fonua roto tutu pe mo fonua kolo mo a te ko i he ofa ko ya ne mai ana ko vi no mata ki tu fo o he tu i ko tangata ho ka wa tangata mata fe kia ke ya ko ni e ke fe hu ye tu i ya mai ha ko vi no mata ka ni wa ni mai ya ki tu i ke la ko fe fie pe mo a fiona o kuhinga te he no mata ko ni ofa ko no ko lo tu ana ke na tu ku na me ya i no faka ata he tu ko ni ata se ke al na kore ba ne mai aki he tu i pe fai na mari pe loto fi mari pe na fina ngalo ai tu i ke ne mai aki al foki ki shuta pe na fai ba he tu ko ni ma to ke fra ata ya he fono ma he to fai na vai ta fe na fono he to vai ta fe ele huwa na ko wana ko ya na mo to ke fra ata ke ne al ai ana ko to ma ne ke fononga ko ni tangata ko ni ne mai ya o ni aro a o no fonua o ne sio ke holo a amu o ko te ai mai fa ki ka nga fonua ka nga api na to fa tu tawo na to ki se usare ni ko hi ka na loto na to ke to to la pa ki se usare ai ko u ke na fa ya ne mai ya aske tau i reson kan nai lau na ni u ke nga family ke na ta no a ke ai a fola i nga va he ki mua ta no na va ka family ke ai ranga a senta haleluya na ai ko pala a pa te fa ka ko ta ngai a pi nga pala a ta fa ko ta ngai a pi na va he a ranga a yo senta ko family no hai me he ki family no hai me he ko u ke ai fias pa ni ne ma ya ta na tui fias ko tau fo ko no amana ki tau heka ki ai ke mau ke tau fe ki a ko tau ni ma ta hala na no pala a ta hala na ko tau na sio ko tau to ko to claro ala ki ai o pu ke alo sisu amana ki fa o se ki malanga ai ta kai kai me la pa ki ai ranga ko ni te ki ai ko ro tu be da mo for amen prayer moves God. Joy be your prayer moves God. Tau wako ko to ko ko ai ana hina me do skilo me to have prayer moves God spirit. Na ko lo tu be ke ne la move ke to hit ha ta to. Ana ka wa na holo. Mono nga ya wa na pa pare ma na hoko. Te la wa ya ha me. Ko si su be ta ini lawa mono na ya ba ba ke tau tari mo na sisu no ake na no tau ko ngalo to fai mo oni to tu ye tata mo hereta la mari ma ni ko ya pe tau ko ya pe tau dere ana ko ya pe to lawa o foto na na holo ba te ke tau hu ke tau fo o te ma ke tau ta ni ma tau langa ma tau fo na to ko langa ko ya ko langa ni mata tau ni mata haleluya langa ni mata fo ka we ni mata lote ni mata tu ye ni mata haleluya o fa ke ni mo do no to amen
God is good? All the time? Pia pai Maria ko ni o mo pai pecado que tu watu eu mo ha que tá ele lá eu tô faz que mo ya ko fora que te fala lo no petai ko fora ko e o mi he fias ko ni que o fai que vai no he fias ko ni ko to e raksami wel vai uraki ko no ves no mo fitu e he fo que ves hono hongo fulu o pe pena fa mamá la ia e hono fili que ne la uma ko me ai he tapu ni hono manava e sihova pe e ne fai pe he pe i ta ko to ape na ne alu hake que fale o sihova pe lo to mamahi ya ia ko ia na tangia pe na i kai e ves hongo fulu pe he pena mamahi la hono la marie o ne loto que a sihova pe a tamila tau loto tamai mo fama loto na ko fola e ki tano ki mautolo ke pu ka whakae a pe mafi afiona e tu e ki o mauloto ki afiona ta pe ki na ki mautolo ma whai whatonia he fiasko ni o tua ke langi ia pe afiona toko taha pe amen ko ilo ko fola ko ni o ku o si mea i he toko taha ko toa pe koe amana koe fola tala no ko ana
ko talanoa ia o kos mea i tō taha ko tō ape. Tupe mo ka wate ki pui tua sisi pe whika waki mo ana. Ko anana e mauhoa ia ke tangata ko enikena. Ko enikena na e ua hanongo waifi. Ko toko taha ko penina, mo toko taha ko ana. Ko penina na ia na whana mo enikena. Pa ko anana e tāpuni si ho, na te he forfola na tāpuni si ho hano mana wa. Na nofo e mo kaunanga ko ni ka na e mamahia ana he koe ngana e hanga mau pepe nina o kata ipe aluma i koe ngatu. Koe kai kia hani whanau mo erikena. Kana e ofa erikena ia ana. Ka whawheta i koe ngana hanga ana o mai e sipina ka te tautolu he aho koe ni tala mai. Na e alua ana ki he whare sihowa o ringi ki ai ne mamahi. I he aho ko toa pe. Na kai ke toa taha. Whawheta e koe ngā ko tautolu i he aho koe ni. Ka pau tau mamahi a taha. O tau alu ke Facebooka, o ku tau tuu mai pe, ku tau sio he koa koe ni, o ku ke pe ka kai whare loto. Ka whawhetai uhanga e ana a ko i ki tau tolu he aho koe ni. Kau geha mea ku ke mamahi ai, alu ke loto lotonga sihowa, o tangi o ame ki o tua. Koe tau koe ni, koe sio ki haa whanonga na whai mea fau, koe haa whanonga whai ngata. Koe ku maui, na uki. Puke he kansa. Ka whawheta i koe ngā, na kei ki alu o talang palo pare maka taka na talang ke o toa ko talang. Ko ho mahi ta ko whakmo uia. Ne ongo nai hawe kansa e wafe hongo fulu, to e whoki mahe wafe taha ua, ka nau kei ki kleini pe i he aho ko toa pe, ko ho mahi ta ko mo uia. Whawheta i, ko he ngā ko mo ui ko wako tu i he aho ko e ni i he mo loto lotonga. Ko hiko tani lotu e awhiona. Ko tūi he aho koe ni, ko whawhetai. E ku sio ki mui ki he hala whanonga nai whau mai kua ui. Ko hala whanonga whai ngata. Ko hala whanonga nai hake he te au. Hake he mo umari whohe te. Ka whawhetai nai waka pia siho. Whawhetai nai iai pe o tuahe nau alu ke toka tahto tonu hua i ke hok mamahi. Nai rakai ke ulele ke Facebooka, nai kai ke ulele ki he ku family, ka nau hau ke loto lotonga o tua, o hua i ke sihoa mamahi. Ka whawhetai ke aho koe ni. Whawhetai ke aho koe ni. Tari loto sihoa. Ka ina, amanaki ke tau alu ke ua noa ua. Ka iaha mea ku lewea homo ui. Ka iaha mahaki whakaisimu. Ka iaha mpalo pale ma whawhaami. Alu ke loto lotonga o tua. O kua koe me ki tau tolu e ana i he aho koe ni. Tala mai na kai ki alo ana i toi kape nima. Na kai ki lele ana i a toi tātata. Ka nai hau ia hua i ene mamahi i he loto lotonga o tua. Whawhetai koe ngā ko omi e sisua e tau nanga peheni ke tau hao ako me ene mo ui. Whawhetai ki he eki. Koe whakaloto lahi a te tau tolu he aho koe ni. Ka iaha mea ke le vea ho mo ui. Ka iaha mea ku fau mai mo ui he wanoa ua taha. Amanaki ke tau alu ki he wanoa ua. Ko kore ke tō tāko tōpe. Tuku wangi ka kato ia he wanoa ua taha. Tuku ia i mui he ni kau waka tau manga atu. O ku ia ngā ue o tuaku ni hanga teo i whakoi mo au. Ko whawhetai ko ngā kou tū i he aho koe ni. I ho mou loto ngā. O mo whawhetai ko i ngā kou hipe ko siho. Ka koe tukupae mo ui i he aho ko tuape. Ko au mo whare te mau tauhi koe. Neo mo koe hai mo unau haki ai. Neo mo pe koe hai te le au fau ai mo ui. Ka koe tukupae mo ui ko au mo whare te mau tauhi ko siho. Te mau hau ki ho loto ngā o atu. Ai ngā himea ku whai ai fau. O te tau lele ke tau toko ua he tafa aki. Lele ke he mā, lele ke matau. Te tau hangia ha limu tū i au. Te pare ki na halo pehe au. O kai ke ilo pe ko whewhi tū te tau wau ki ai. Ka ku hangai ana ko i ki tau tonu he aho koe ni. Ka ku iai ha taha ke te anu ki ai. Anu hua i ho mamahi i he loto mai o tua. I he bes whakui i he wholofola koe ni tā mai. Na e tali loto si sū ki a ana.
na ni hanga foa ki e foha ki a ana na ui hono hinga ko Samuel ko e foha ko ni na hanga si su o ui a Samuel ta whawhetai ko tau mo ui e au ko ni tau fie mau ki hanga he o tua ui e tau whanau leo e pe koe hae mea foa e mo ui ame tau whanau ame ki whitu totoni ame ki lotolotonga e o tua whawhetai ki he eiti whawhetai ki he eiti o whawhetai koe ngā koe whainga maari o hana anahina whakakoloa kia mo ui he aho koe ni koe kui he ni pe koe ngā koe ako naki mo pōpō na e whaihi whae koe ni kia te au i he aho toa pe neo koe hae nea whae e whou koe nea e whae koe ni tū mao pe i he eiti tū mao pe i he eiti o e ngā ue tuko sihoa ke tau ma au pako whawhetai koe ngā koe te mao e whae whanau maari e tāpu aki koe whae e hutaimu te tōlalo ne ala mahiki hake kita fulotu whakataha ko kita koe a hori o kou whakatau a tāpake ki ponau e koe ponau e lotu hufia whawhetai ke e ki koe ngā koe tāpu aki o kou lau e au koe tāpu aki o kou lau koe tāpu aki mo ki whamiri ke mau kau a kau i he ki ponau e whakakoloa ke o kai mo uhinga e ko au ka ko uhinga koe me au whahe o tuam i he ku mo ui pepehe ke inau tolu ko tau peu kau he lotu hufia o whawhetai koe ngā koe a honi na hanga pese o mai o ngō o whawhiewhia a tani lotu e o tua o ki tau hao ki he o whaosinga tau o tau sio ki ngā ue o tua o tau sio ki he tani lotu e o tua koe hae mea whowai ho mo ui koe hae mea whowai mo ui a aku tau hange ko ana hao ke lotolotonga o tua lilini i ai ho mamahi taramai na tani lotu e o tua e taime ni taime tau hao ai o tu i lotolotonga o tua tangi ke o tua ia taime ni whakau mai tō taia malo kona e tō taha ko ni he taramai na pehea i laina ne talangi ka ana whamau ke hao kona i ki he whare lotu talangi ana i lai o hikai ke o kona o ko whiwhine loto mamahi au ka kou hao ke au ke he lotolotonga o tua o huwai ke ho mamahi whawhetai o kuhanga he ana o omi ha sipina ke tau wako me iai tau ngaha mea whou e mo ui alu ke lotolotonga o tua huka i he loto mo au kai ko ia pētene whawhetau laki ko ho whiema o he kai ke whawhetau laki ho whe friend he kai ke whawhetau laki a he mama matau ko toko taha ke he ia whawhetau laki a te koe ko lotolotonga o tua ko ia whawhetau laki a te koe No, Mary. Hallelujah. whawhetai ke e ki whiwhai ke koe ke whai te haki ta a roto he ahani e wafe hongo fulu na taramai toke tāko kansa e wafta hawa na taramai toke whoki mai kansa koe mea pena ko alo mahi noi ka te ako tohoto pe mo e anga taramai ke ai ke umohe taramai Tinga happy for. Koe mea pina whakaukau ke ko ki whamiri. Pea koe mea kui ho mata pea mari pautani eiki. Ko palo me siku ke sanga whamo ui au tamai by your strength that I am healed. Pa ko kleine he aho koe ni. Nea mo koe hae mea whawai mo ui koe as whakamo ui. Whawhetai ke i na hanga i ke whamo ui. Me te hao, te taramai, te alosini, taramai o kukete, mahalo kansa, te maa ke toe tafa. Ka nai kei te whoi, nai te ke whoi e mo ui, ta tarane pe eiki, ko palo mesi e. He kai ke whoi au he talato palo mesi. Whawhetai ke eiki, ne hanga omi haki i whamiri. Maloi. Mahanga na tu whakataha i he lotu te he ke huse paniti. Malo sisu. Ko hae mo unga whowai mo ui.
Koe ako ka te tātou he wanoa wataha. Koe amanaki ke tau whatu uta ke wanoa loa. Iaha whetu ke alo lilingi ho mamahia. Lilingi pe he loto masihoa. Klei me ne whai whakamoui he kai koe otua ka maha otua ke loi. Koe otua iau ne whakawhetau laki a ko ngahi whima o koe hae mo uma. Koe hae te lea whaua i mo ui. Hau ke lotonga o tua i he loto. Hau ke lotonga o tua lilingi a ho mamahi. He koe o tua tani lotu ia. Koe o tua whawhetau laki ka te koe pe moa. Whawhetai ki eki. Amen. Praise the Lord. Let's all stand up, let's stretch. It's been a long night. It'll help me remember what I did. Can I please ask my Sunday school kids to come to the front? All of you? You can sit down once you finish stretching. I'm the same as Bonnie and Bino. When I was told that I was going to share tonight, I made all the excuses in the world. I said I didn't want to do it. I even planned to say that I've got COVID symptoms so that I wouldn't come today. And last night I was joking with my husband saying I'm going to bring the kids and get them to say a memory verse each so that by the time, hopefully my time has been used up. But here I am in front of you, standing. Obviously I did fall to my fear, and I am facing my giant of public speaking, and I'm hoping to inspire you as to how I have made use of the time God has given me in 2021. The kids are here because I'm going to get them to say our prayer before I start. You ready? 3, 2, 1. Thank you, Lord, for giving us life. Thank you, Lord, for giving us life. Thank you, Lord, for giving us life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yeah, can we give them a round of applause? Okay, can I please get 5 volunteers? It's a very simple activity. 5 volunteers to come and stand in a line facing that way. 1 from the men's, 1 from the women's, 1 from the youth, from the Sunday school, and another brave person. And 1 from youth. Youth, Sunday school, and a brave person. Anyone. Anyone. Nithya, one of them come. Come here. Nithya, hurry. Okay, what I'm going to do is I'm going to give Nithya a phrase. She is going to whisper that phrase to the person in front of her. And then Sifa's going to pass it on until it gets to Bino. So this is what you call Chinese whispers or Tongan whispers today. You can't repeat it, so you have to listen carefully. It can only be told to you once. So the idea is, hopefully by the time it gets to Bino, it's the same message I told Nithya. Okay, do you guys get it? Yep.
Yep. Okay, by now I'm going to give you the microphone. You're going to tell everyone what I said I told you. End of 2021, it's gonna be healthy and not for the first. Can we give them a big round of applause? So the phrase was, in 2021, I am going to be healthy and wealthy. So very close, but not there. Can we give them a round of applause? Now that we're about to end 2021, some of us have already started to make plans for next year. We've thought about how some new business ideas. We're thinking of what job we're gonna take next year, what papers we're gonna study next year. We're even thinking about tukuma'ui and COVID-19 or how our business is going to run. But all these plans, my question is, have you asked God for permission yet? Can you turn to the person next to you and say, have you asked God for permission yet? The point of my little activity was to show you all what it looks like when we make a plan or make a decision and we pass it around to everyone, our family, our friends, our church, our colleagues, and by the time we're ready to share it with God, it's changed, it's different. So that was my whole illustration here, is I told Lydia something, but by the time I got to final, it was something completely different. And that's the same with what we're doing, what we've done as humans is, we go around and we get so excited, we tell everyone our plan, I'm gonna do this, I'm gonna do that, or I wanna be like this person, and then by the time we're ready to tell God, people have already put in those ideas into us, they've tainted our vision, they've changed their goal, they've added their 2 cents, and by the time it gets to God, it's completely different. My theme and question for you tonight is, have you asked God for permission yet? I think that's close enough. I remember in our home, whenever, I obviously have sisters, whenever we wanted to go and do something, we always had to ask for permission from our parents. And when we were kids, when we wanted to go on a school trip, the school sent us a permission slip for our parents to sign so that we can go. And I know that there's a joke with couples these days, is if like your husband or your wife wants to go out, they say, oh, have you got your permission slip signed yet? Are you allowed to go? Why can't we keep that same principle with God? We ask Him for guidance, opinion, and His permission because He knows best. Yes. If you know me, you know that I am very fearpoto. My parents, my husband will tell me something and I will do the complete opposite. And this year I struggled because I thought I knew everything and that I could do whatever I wanted, that I thought I was smarter than God, and that's why I found 2021 very hard. That I even made it to today. Matthew 6 verse 33, seek first His kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. We know this verse, we can say it without it being put up, but I think a lot of the times when we read it as, but seek the kingdom of God. We forget that very important word, first. Can you turn to the person next to you and say first? I know that in the Tongan culture, it is an honor when we have a child and we give it to Mithanata name first, our first child. I know that when we get our first paycheck, it is an honor for us to give it to our parents. Sometimes. So why can't we keep that same principle with God whenever we think of things, or whenever we want to do something or leap out in faith? Why can't we honor God, give Him that honor by seeking Him first, asking Him for permission? Is this what I should do? Is this what you think, the way you think I should go? Do you think I should tell this person what I heard about them? What do you think, God? If you think that this year was difficult, good luck, because next year is going to be an even more challenging year. You will make big decisions on the spot. People will look down on you because you're about to do something very big. You're going to do something different for your business that is going to shock a lot of people.
and you're going to take a leap of faith and do something out of your comfort zone. You will have to say no to things that you usually should say yes to. But with all those decisions and mind games, don't forget to seek His kingdom first, because His yes or His no will be the most important opinion that matters. If 2021 has taught me anything, it's to stop being fearful of thought and seek His kingdom first. In 2022, let's ask God for permission, because when we do that, we are declaring that that we trust in Him. We're declaring that I don't want to hear my friend or my family or my mom and dad or my husband or my wife's opinions. I want to hear your opinion first. We are declaring that no matter how big our plans are, we are trusting You to go before us. So church, let's pray. I'm going to pray and I want you to repeat after me. Lord, thank You for getting me through this year. Forgive me for not seeking Your kingdom first. As we're about to enter 2022, give me the strength to seek Your kingdom first, to ask for Your permission, and to obey it. In Your name, amen. Please ask to add to my time. Can I ask my helpers to please come and help me? The song that we're about to sing, I think it means, Lord, where will we be without You? So pretty much a testimony as this year has been crazy. It should have been cancelled, but we made it through, and thank You. Oh,
Amen. God is good. And all the time. God is good. Can we just give that song another round of applause, please? So I'm just going to get straight into it. So if you have your Bibles, actually, can we all read it together? So we're going to, I'm going to be speaking from the book of Numbers, chapter 20, verses 7 to 12. Numbers chapter 20, verses 7 to 12. Can we all read it together, please? Okay, so it says at the top, then the Lord spoke to Moses. Okay, so then the Lord spoke to Moses, saying, Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together. Speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus we shall bring water for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals. So Moses took the rod before the Lord as he commanded them, and Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and said to them, Hear now, you rebels, must we bring water for you out of this rock? Then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me, to hallow me in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Let's pray. Father, we thank you, God, for tonight, Lord. We thank you for everyone who is here tonight, Lord. And I thank you, God, that in your word it says that your word does not return to you void, Lord. I pray that you would open every heart, God, every ear tonight, Lord, that we will receive everything that you want to speak into our lives tonight, God, that we'll receive it, hear it, and be able to apply it in Jesus' name, Father. We give you all the glory and the honor in your precious and mighty name. We pray and we will say, Amen. Amen. So, just like a little rundown of the story, it's kind of a well-known story because it explains why Moses didn't enter into the promised land, into the land of Canaan that he had promised to the people of Israel. So if you're not familiar with the story, plot twist, Moses doesn't make it into Canaan because of his disobedience here, and instead Joshua leads the people into the promised land. And it's a well-known story, and I do believe that it's a word that I want that God has placed in my heart to encourage us tonight as we reflect on 2021 and look forward into 2022. So just some context around the story. So the Israelites arrive at this desert, the desert of Zin, and there's no water there for them to drink. And so they start complaining to Moses, talking about why did you bring us here to die of dehydration, and all this complaining. And so God listens to their prayers, and he commands Moses to bring them water out of this rock. But this is not the first time that Moses has brought water for the people out of a rock. This has happened before in Exodus 17. It's a very similar story. The Israelites come to a desert and they complain again, and they complain to Moses, why do they bring me to this desert? And God commands Moses to do the same thing, but in a different way. So in Exodus, God commands Moses to take the staff, gather the people, speak to the people, and strike the rock, and water will come out of it. And so it's a very similar story, but in this story, in Numbers 20, the command is different. God calls Moses instead to take the staff, gather the people, and speak to the rock, not strike it. And it's because of, even though the stories are similar, it's the differences that really matter here. And Moses doesn't enter into the promised land because of his disobedience here, and I think it's really important for us to kind of understand why that is. So when I first read this story, I always wondered why God told Moses to take the staff if he never needed the staff to obey the command. Does that make sense? Like, why did God tell Moses to take the staff if he just needed Moses to speak to the rock, not strike it, right? And I was like, that was a bit confusing. Why would he do that? But I came to learn that God was challenging Moses to trust God and the word that he had given him and the command that he had given him over his own experience, over his own familiarity. Because the staff that he had in his hand, it represented his familiarity, his experience. So the staff is how Moses brought water out of the rock in the past. That's how God used Moses to bring water for the people before. But now
now God was challenging Moses to perform the same miracle, but in a different way. God was challenging Moses to trust God to do a new thing, even though it was the same miracle. It was the same miracle, but a different method. So can you repeat that? Same miracle, different method. Same miracle, different method. And I'm sure that when we think of Moses, when you imagine Moses standing before the people and in front of this rock, he's wrestling with what God had told him, wrestling with the truth of God's command, but also with the staff in his hand, and he's wrestling with, like, I've done this before, this is how I've done it before, and this is how I know that it will work, but God is telling me that I don't need to hit it, I just need to speak to it, right? And so he's wrestling with, trying to do it on his own strength kind of thing, he's wrestling with the staff, with his experience, with his familiarity, but also God is calling me to do it this way. And the unfortunate thing is that as we read on, we realize that Moses didn't trust God enough to speak to the rock, but instead he struck it, not once, but twice. And when you think about that 2 times, it kind of just highlights that hesitation, that doubt. It's like, maybe it didn't work the first time, so maybe I'll hit it again. And because of God's faithfulness, despite Moses' disobedience and his lack of trust, God still provided for the people. And so that's kind of a word in its own, because even though it was the same outcome, it doesn't mean it was done in the right way, if that makes sense. Even though it was the miracle was still performed, it doesn't mean that it was brought about in the way that God desired. So that's God's faithfulness, right? Like, we don't know what happened behind closed doors. Obviously, the people weren't aware. All they knew was that the water came out. But God knew that Moses had disobeyed him, right? And I think it's kind of a hard-hitting truth when we realize that the weight of Moses' disobedience, his distrust, like, to think that moments of distrust in God, that lack of trust, meant that he was not able to lead the people into the promised land. It meant that Moses wasn't able to step into all that God had for him. And that's a hard-hitting reality that I think is important for us to learn and to recognize, because I know a lot of times that we think that there's no such there's no such consequence, right? But the reality is that, thank you, Josh, is that Moses did fall short. And so this lack of trust that Moses showed, right, in the promised land, it's a new environment, it's a new generation of Israel. So Moses would have to speak to this rock every day in a way. Like, he would have to trust God to do something new every day in the promised land, in Canaan. But because Moses couldn't trust him here in the desert, he was not fit to lead the people in Canaan. Does that make sense? Yes. It's like that trust, that lack of trust. And I think that's just my learnings, what I really learned from the story, is that it challenges us to really ask ourselves, what's your staff? What's the things that you're holding on to that's keeping you from really trusting God and being able to step into all that God has for you? Because the reality is, when we do lack that trust, when we fail to really trust God to do new things in our lives, when we're so stuck in our old way of doing things and old way of thinking and all those things, we block ourselves from stepping into all the opportunities and all the promises that God has for us. Amen. And I think that it's really important for us. Like, when you think of all the new things that God is doing in our culture, in our era, we live in such a different time to when you guys all grew up. Right now, this is it's all digital. Everything we do now is digital, and I feel like now as we move forward, we've got to learn how to adapt and learn how to trust God to do things in a new way. Amen. And just reflecting on this message and the year of 2021, obviously most of this year, I would say most, 3 to 4 months was spent in lockdown, obviously. And when I think of how God has challenged me to trust Him to do new things,
I think of ministry straight away, like youth ministry. And for those who don't know, yeah, I lead the youth ministry in the church. And 2020, when lockdown hit in 2020, the experience we had with Zoom and ministering to young people was so bad. Like, it was very traumatic. I was truly scarred from that experience because it was just tough navigating Zoom and stuff online. Obviously, young people have short attention spans and whatnot. And then, so when we went into lockdown this year, I was so stuck in that, in 2020's experiences, and I was so like, this isn't going to work. I just feel like the attendance is going to decline, like the youth are not going to turn up. And when we hit that lockdown, I was like preparing for the worst kind of thing. I know it kind of sounds bad, but I was. And then God really just humbled me so much. And because I was so stuck in that old thing, I didn't believe that God could do something new, even though it was the same experience. But God did that. And this year, looking back on Zoom, honestly, I feel like the attendance during Zoom and lockdown was way better than when we were here in person. And the commitment was like a lot better. And so I'm like, man, God could do it. Like, God could really we could go through the same thing and God could do it in a new way. And I feel like that's the encouragement that I want to bring with us tonight as we look forward into 2022. There is no doubt that there are going to be a lot of new things that will come next year. And I think for a lot of us, it might be different. God might be asking us to do new things in our ministries, in our families, in our studies, in our workplaces. But regardless of whatever God calls us to, I pray that we would be willing to trust God with whatever the new things that lie ahead for us. That we would recognize what the stuff is in our lives. That we would recognize what are the things that are keeping us so stubborn and so fixed and stubborn in our old ways of thinking, old ways of doing things, that we would let go of those things and really step into all the new things that God has in store for us, all the new ways that God wants to use us, all the new ways that God wants to move through us, all the new ways that God wants to move in our family and in our ministries. And that's my encouragement for you tonight, that you guys would learn to trust God more. Amen. Praise God. Hallelujah. Plenty time. Saya bertanya lagu. Aku mai. Forvidai heki. Amen. Yuki pagi hiwai. Tolah hidup tadi. Fefin. Mereka kau ke faya hiwai karena tamu bingung he. Kalau sesuatu ke tadi. Kuba bekau malam aja. Tolah hidup tadi. Mereka ingat tadi ai kau. Fofola kan ai. Ne fai ke ai teu ko ki fai ai vai os mamalanga mau mo papa haleluya kai ke teu fai ke hiva ki to apa ki tai via fin Usi o ke nau o ke kai ke si o ke nau e iki ko ni pega pea ni haki he waka na ke whanonga mai ai na ke he kai he whai tau koe ni to sipe whawhirai ke he iki o ku whawhiwhia ia I mamani e whiawhi ka mea pāmo e koe hua ko witi pea ni hanga o tāpuni ngai whare lotu raki ka ihe whiawhi o ku ta mau e monu ia pa koe tāpuaki kono hui ngaha e kuta I e saione o tua. Koe whentu to tonu,
e tau whakaose e tau o whawhangata. Hallelujah. Tau mao hi wawa ni hinga me ki ta hiwa. Sioa ie nauna oe eiki e ko sioa ie nauna oe eiki io koe nauna Viva
ki ai. O se mamalanga o mo papa. Folofola na fai kai ai teu pa fai kai kau. Fai malanga pe viai pe feskoni. Malanga mai papa ya pa koi a tofu be. Aleluia. Kai kai e fini te o me pe ki folofola. Que whakakatoa ke whatongia he whewhini. Te opa mi he tohi e wheso wahe ono wha. Te kamata lau me mi he vese ono taha whitu ki he vese koia hono uowa. Hawhirai ki hei. Aia kupea no wharea e whesoa wahe hono wha, vese no taha whitu. Pea koe me ani o kou tala mo whakapapau i he eiki. Ke oa te mō kei a ewa o hange koe a ewa ai sentaire ke he. I he wale o ho nau loto. Kua whakapauri ho nau loto. Kua whakamawahei me he mo ui whakaotua. I he wale o ia te ikinau tolu. Koe mea i he whewheka o nau loto. Aki nau tolu o ku tae o i. Kua nau tukuange aki nau tolu ki he anga whakarieria. Ke whai ai mea uri ko toa pē i he fie whai. Wesa noa noa. Ka ko i kai pehe hono a kone kina aki mō tolu me ia kalaisi. He ko whanau aki mō tolu ki a teia. Pea ko a kone kina aki mō tolu me a teia. O whakatatau ki he mo oni o pia sisu. Pea koe mea i he ulunganga motua, whanau lele, ke mausi aki e tangata motua, aia o ku whakarelia, pea ka tau mo ngahi horikowi whakakaka. Kataki, veso no atolu, o ku pehe mai, pea ke whakafo aki mo tolu, i he te whito ho mou loto, pea ke ai, eki mō tolu ai tangata who'ou, aia o ku whakatupu ke ta tau mo otua i he anga tonu mo i mā oni oni. Hallelujah. O tua mau whawhoke ata lelei pa mo i langangi ki he awhio. I he wholofola e whiawhi koni. I longa hamea te kelea mai ki tiki mau tolu. Whakaosinga tau e wafe ua taha. Ke mau alwaki ki he wafe hono ua noa. Ke mau kamaka ki wafe ua ua. Ka mau lotu ia e tiki kelea mai ki tiki mau tolu. E langa ia peho hua whaia kalasi su o mau whama ui. Amen. Ka pau te whanamo ke wholofola. Na kumare ia he malanga ne whai e hofoni he whiawhi. Ne ke ke wamanake au ia wa hofoni ke hatuunga pehe mo ui. Ia hatuunga pehe i he whiawhi. Wawheda i he eki. Ka mea wana ku whakakaukau ke ai ne rea akia he tamai o eki. O ku maho inga ke hawaki ho patua. Pe oa te ke toi sio ki mui. Ka mea na kumare ia ke pehe maha hofoni. Ki hanga ki mui. Hallelujah. Ki hanga ki mui. Oska wata pehe maha hofoni ya. O fehe hofoi kia. Ka pau ke whaingata ia peho tafoki. Ta tafoki ho sino. Pa huanoa ka pau e te tafoki mo ho sino. Whawhera i he eki. Tala mai na e lere kau me a. Kai lere pe whine motua kai kei tuku pe konga loto ia soto ma moko mora. Pea ku ke lere mo toi whakasio ki mu. O lere kaka urifia te molo, koe ke tau sio ki mu. Amo e haua tau fō me mua e tau ia. Pela pau ia hapota fusi ka me mua e tene tukutui e ia koe nungahe urifia te molo pa me mui. Whine matua e manika ke urifia ke au. Kai ke, i he whiawhi ko ni, me wholofola na kulau ke tiki tau tore aha ko ni. O whio me whakakaukau ko ni he whiawhini. Alu ki he tau fōou, ka moi mea fōou. Whawhina ki he eki. Wafe wataha. Sanuari o men ki hea honi. Toi pe lau miniti. Patau ikuna. Whawhina ki he eki. Tala mai he wholofola. Tala e pola ki Efeso. Efeso! Si ake ai maui motua. A tangata motua. Kaki ai tangata fōou ki he koe. Ko Efeso ko siasi na nau. Whai e mea kotoa pe.
Talamana na whakamenga. Talamana na uripa ngalahi. Talamana na ofa ke ha. Na kātaki pa na whakātaki. Hangeta humega siase ahoni. Whaia mea kotoa peke rere. E ngā oi ki eiki. Talanga e paua. O te mo whakatātaki kausitari. Ko siase koe Efeso. Na Bibi toko lai tahago kausintai. Talanga e paua. O te mo tatau pia mo e kakai sintai e kehe koe. He kakai mo ki na ulunganga whakaotua. Hangana na hau peke he rotu. Kane ke yepe a mea motua na puluhi mai ki saioni. Hangana na hau pia mo ki eki. Kane ke yepe mea ia me hau pia mo i. Ka ka wenga e fia whika ni ka inga. Au ki he tau fo au. Paki au pia mo mea fo au. Tuanga mea motua. He ka mea motua. Wengi fi mau ha mea fo au. Ke fau ha mea motua. Te whakatata tau ben he whiwhini. Ko tuka taingo tō pēo ke kume hao ki wala fo au. Koe hau kato taha whiwhia. O kuke whiwhia mau pehe taingo kuke wala fo au. Koe hao ngā he fo au e mea koe. Kawhinai ki he eki. Pēka paurewa. Teke tui pēka hao whai taha me sanuari ki tui sema. Ko tō ke whakangau ka ui ko ia. He koe mea hoko ki e te koe. Hallelujah. He kai te loko ia, ke tui e foi taha koe ni, isi. Mo ni te kusi tau ke sapati koe. Ke te api ke sapati koe te tui mai pe, a hoko toko topi. Toi ki whakau kau ia. Ka mea kong mahuinga hea koe ni, ki whanga mai ka te tau tō luka haina. Kong mahuinga ke ha, ta aru mea mea whoau, i he tau whoau. Hallelujah. Tu kuanga mahui motua, ake o mai e mahui e whoau. Tara noa paula heni ko tangata motua ko ia. Ko ta onga mo ui o ku motua. Keo si loi bego. Neho ania. Peka ponte o te mai kaka te koe ke tu he fia fini. O whaka matala ho ania fia. Whaka tum ho mari. I he mea ki fo. Hallelujah. Ko tau ta motu ko ni ko tau hene fia fini. Neho ania. Peka ho ania fia i te ke to loto ko ia. Peka foi mea he ania fia ke to tala noa i ahon. Kala foi mea ia ku furki manu. Hake ko rea kone fai paula ki sasi koe. Ko tangata motua, ko luanga whakarelia. Ko luanga ia ku kovi. Ko luanga ne kai tau ia. Ka moe a whima ia he otua mafi mafi. I he konga ko ia. Kawita i he eki. Alu kita fo pamoja na fo. Amen. Fano mai ora ke ko he ka ko nises. O ka ko e ko dia. Ko fo fula. Fo fula ki. Ko me ko fa ia pe. Na ko la fo fula, pa me ne ha ke ko fa ka ka. Pa me ne ha ko ia, na ne ba to ki ho ku loto. Pero ta la ke o tua. Fa ga ia ke o rea i ho fo fula. Pati ho tamara e ki ke rea i ho fula fula. Fa fina i e ki. Pa i he ahon. I he ahon. Koe whakakau kau e ko mai he o tua ki te tātou he ahon. A manaki ke tau mangatu ke he wafe o wa. Koe tau i o fo. Ka pau te ke tau e puke mai e mea wafe o taha ke manga pe moe ke wafe o wa. Te talat ke te koe never change. You never change. He kai te ke liliuku. He kai te ke tafoki koe pa mehe tonga mo ui koea. Te ke ta tau pe ko he ania fi. Ta tau pe he pe ko he ta uni. Ta te ke pe he ai pe ko i. Ma ui nga ia ke hau pe tau fo ou. O kai e mea fo. Hallelujah. A pau na ke wha loi he wafe koe ni. Hau e tau fo ou. I wha sisi e loi. E kai te upea tau ke tupe he kai ke tawai a tupe. I wha sisi. Pela ponte que lava tuku fo fina i he eki. Koe foi mea ia mahui ngā au pito. Amen. Kaki whakatawa ngai he whiawhiko ni ka i. Onga tika kone whakakau ni he whiawhi. Ko siasi ko ni, ko siasi nā nau. Lava mea. Ko siasi nā nau. Whai tōku i ngata nau ngau e ki he eki. Ka pate tau i he, e toi whakahawa haka honoa. O kuiai ko siasi ko ni urea e angelo ki siasi ko. I siasi whiko i esia. Tānge angelo, ko i loi ho mo ngahi ngā oi ko tō. Ho mo whakataki, mo whaukuma. Ho mo whaki mo mea koto koto hui.
Oi ki mea peta. Ki mea peta. Talangi he angelo ke he siasikoni. Oi ki mea peta. Mahau pena nau tamutu pa nau whaka mama o mai. Kono ui ngaha e koe. Nau rawa me. Ana talangi he angelo koe. O ke mahu i me horua ke ofa. Whawhira i he. Nā ta hau o moi ke he ki. Nā ta tari a sisu. Nē ho whakapapau. Toi whakafoki a mea whakaukau o kuke kei. Nā whanai ho whakapapau. Pe ko whaai a te whakapapau i hawhi tuku. Ko whosi no pia ko kuke he mea. Maro mena ka talangi he otua. Te tuiaki malohi pe ke te koe. Maro mena ka whakapapau he ako ia. Hei kaki o toi ta whoki. Ko hei kaki o toi. Hei kaki o toi loi. Ko te moha. Hei lo i ho whakapapau. Nā ka mea koko whaangi o talat ke te koe ahako ni. Tokanga nau ke ahako ia. O kuke huhu mai ke te hua te matapā. Nā pehe mai angelo ka te koe. E whakamuna mone tuai. Koe hea kaunga tangata rotu au. Tau me mei saru ari ki te sema. Tau ene uanoa. Tau ene hama furu whanama mai. Mai tonga mea ka halo roho lotu. Tonga mea toa ia ki he toonga mo ugi a te koe. Hallelujah. Me tangata mo tua ia tanga noa ke fufu. Ka ririwa tangata mo tua ke tangata fo'ou. Koe matua ki ririwa me te fito e loto. Nā mone lau e whini mo tua koe me mama o atu. Koe sai beto loto, sai o mea. Hallelujah. Kone komi beto loto, komi mea koto. Hallelujah. Amen. Amen. Koe ai mahoinga ki ke toka ngai holo. Aua te kei whakaata ki hawhai ngā mea kene hanga mamau i holo. Hallelujah. O kei ngahi mea ni hia koe, hake ea koe kaha, ke tai mo alai man puna ko tufi ola whanki, bebe koe ki hao whanko hane ki pununga. Ka mea koe tufi koe man puna ka hao moia koe whanko hane pununga koe bebe. O te ke whakaata, ki hawa man puna whau, a hano pununga ia te koe, ake bebe. Hallelujah. Whakaata ki rau mare o tua, ki hao ake te koe tangata fō. Ta whanonga pa me he wafe, uata. Koe aha mea na ki fō mai. Whakangaloki ko tohe. Tangi polo ki Efeso. Efeso, si ake mea motua. Kawhina i he eki. Si ake mea motua. Iho si aki te ke tafoki me mea. Whanonga mai. O koe ke kau hataha ia hataha. Ke whai te reha pe koe ko whina. Ka te tawat ka te koe iei pe ahataha. Iei pe ahataha. E ngata iho tawata ina. Ngata iho whina whai. Iei pe ahataha. E ngata ai e talawa mai ki saione. Ma whaha mai e toko mana e otua. Pane waheki hake koe. Takata rotu fuoloa. Kumi atu halata. Whewhenga whawhetai, kumi atu halata. Whewhenai e kau, akona ki, kumi atu halata. Aho ko ia te hanga wahe, ake ono toko ai ka kai, kune whiri ono pulea. Kala pete ka nere mai aho ko ia, uhui mai ka whakati. Aka, nā te ki mana tui na talopu whakataha. Ko pe atu, hau! Pake behe mai kanga te hau. Ko fuku toko nini hanga ita ofia. Ko whira i he. Kai nga he whiawhi koe ni whiri whakaputi poki. Ko whira i he. Toka nga i holoto. Taimi lahi e ku mo ui e ku. Whai nga taa au pito. Kia te au. Te taimi ko tau peko whanonga ki hamea pao ki o peringa. Iro pia koe vewe. He taimi ta tau ka mata ke lere hake ai whainga toonga whakaitangata ke te kihange ku te ita. He taimi ta tau ki te nofo whakakau. Ka pau ka whumea mau taimi ku hamea ka te ita e meku. O mo nei ho to taimi, mo nei mo taimi ta tau ke te whai e te ngā ui he taimi ku ia. Whaka mo ne taimi. Ka mo ne lau e kananga ko behe o ku ne vai a ke ui ta tau. Hallelujah. Ta tau ka koe ka koe ki ta mai ka toa. Whawheta i te ea. Pea koe toi hawe. Ka pauna mai a suka e lotoria, o kui wha lotu.
Ona masima la tahu wafi wataha. Ai ka suka wafi. Haleluya. Ya sasi taha sasi koia e fitu Yesia. Katawa ke agelo ka tingna to. O kwa ke vela pe ku ke moboko, pa ku ke mama fa. Pero me no foca ka ko ke. Apa te ka tu ho ki ha? Ya ka no ho ha ka, ke ke ka ya ta ya. Mahalo ko pe te ke ka ya ha ka ka. Naka pole wa ku pehe atunga ke ka mo ya ha ni. Se na ka mai o tua ki ha mo uyo ku ka no. E ke se no fa la mare o tua be. Fa fina ke. Ka pole ka no wa wa fe wa ta ha ai ya ke bo he wa fe. Fa fina ke. Ka pole ku ka te ke vela pe te ke mo mo. Ha mo fa no. Aku ke kano ua. Tala mai fo fola ka kita tole aku ni. Fa mo bole. Sia ke bea mo to. Pa fita ki. Apa ne ha to nga mo ko be ke lo. Pa ne ha to nga mo ye mo na ke fo me wa fe wa ta. Fa mo mo le ka ke o ka te teoria ka uia ke te ko. Fa ga ga la mo to ko nga la mo to ke le me ke ta. Pa fita ki. Kapau na ke foma he wafe wata. Te pela minute. Te tau ikuna wafe. Te whare a ko whawhana mai o pehe. Koe matai whika a pe o kuririo. Koe toi ngā iau takau pe. Ai mo ke tahanga whawhi hala ki e rea. I riu e matai whika, i riu e muto o ngai. Whawhi nai he. He kai te lawa koe ke au sia tā kua ke o tua. He kai te lawa koe ke hanga o au sia le lei o i maui ke e ki. He kai te ke au sia e koe e maui ke e ki. E ne le lei maui ke e ki. Ka pau he kai te ke ha. Tukuame mea ku motua. Ka ke hao ke mea fuko. Whawhetai ke e ki. Tau whi mau e mea rere fo. Tau whi mau e whawho. Ka heo ke whi mau e mea fo. Ka heo ke whi mau e mea fo. Whi mea moi ke te ko. Ka pau ke whi mau e mea fo. Whi mau e toa mea fo. Whawhetai ke e ki. Tau whakata mo ke lau mari o tua. Whawhetai ke o tua he whiawhi koe. Hai o ko whola e whiawhi koe ni. Ke te tau toro. Siaki. Hallelujah. Siaki. Anga koe malanga na tau whanau ko kei. Anga koe malanga ne whai e papa he whiawhi koe. O te to suki tu. Tuanga e wafi wa tahaki apa. Apa ne hamea na ke fo mai ya. Whamare more. Tau e he wafi wa taha. E alu e wafi wa taha. Whawhetai ke e ki. Na e whanonga ka kai Israeli. Nea e whitu. Na palomese o tuake na walu wapu ke. Tānga o tua mu alu ke mua o ke whunua e tana wha. O pehe tofu pehe. E tau mo ui e le ahko ni kai. O gai e kolo teo he o toa ma koe bero. O gai e whitu o kune palomese mai ka te tau tō. Ke ta kiki goi he lo tu. Kau hinga mea tai hene he whewhi. I mamani whawhiwhia i e mamani. Pea ku alu te kakai mamani na uro ke ngai whitu keke. Hiriange poni a pompong ke te awhanong ke mate. Te ta whanong ke mate. Ka kou pore ke te ki tau tōre a poni kai. Tukua. Whawhetai ke e. Ka pane aha whahinga to o mai mo ui. Nā ta whau mai he wafi wa taha. Ku whaa mi hana tukua. O e whiawhi nia e vete a. O e whiawhi nia sei tu pai he wafi wa taha. A pane e halere na ke whau mai ai. Sei tu pai. Sei tu pai. Te umanga tuki tau whau kana mea whau. Sasi e whiawhi ko ni skawa i he whiwhi. O ku whakaratalahi ke tikta tohi a. Koe haha mea te ke alu pia muia ki he wafi o. Koe haha mea te ke kamana ai he wafi o. Koe haha mea te ke haamo he wafi o wa. Koe haha mea te ke whakahek i u whamiri he wafi o.
Ya habea ke pole ke tau tolu. Ai be mo ifo. Fa fita ke. Dele we be au mo to ke mea. Ke tau ko ni ko tau ya ku. Ke amana ke le fa fita ke ki. Amana ke le ke ki. Ye me ala te fai ke tau tolu. Ye fia fi ko ni. Pe ya ke ngata ye fia fi ni. Kai na tau fo ma tau to lo to. Fa fita ke ki. Tau fo ma tau to ki. Kalau tahu hak pemeh, koyok iben pemeh panggang. Kapau mereka di tato kanga ibu tahu, kita he kita awal. Tego tahu koyak gune hama kontrol koyak itu. Me aku kesio kiai, ukau dia fakau kau. Wadah ukau dia fakau kau, emet tu sih fakau semua. Ege iyo petiki kita. Ya hal, kafir dia. Apa tak kita? Ia fia fi kami. Tapi nama ni deh powerful. Ia fia fi. Apa kita tahu tak apa? Tuan kita nama dia Fauzi. Itu koni. Ini Fauzi mau tahu. Ia fia fi. God bless. Apa kita iki? Tuan kami dia follow sektor. Toi ni hiwa mari la monu la tapa ki di fenga mari fa fo fa i lo to mai o to hita i botón de fin tu to mai o to amen ka fata ha mo e la milion ai mama ni no lele ia ma ko speli o da ko si su kolai si la na ula ki ya honi ni porque que mal por tu para ficar aqui ko tu mai ya me e penu hai lo ki vesen ta ficar porque que mal por tu e e pare mo kalau ni hilia nga mo win ficar lá que o tua porque vai vai ver no wanwa wa tol fa he kasi su ki va ka tau fu amen fa he ka Bebe au alma. Toi biar ni dewa. Fahai ka bebe au alma. Berat tau manga tu no uwa. Fahai ka sisu ki waka. Tapi tau fono. Amen. Sami teu matolu. Fafita Yeshua. Habla mari. Ya moi ko do be u deu. Fafita no uwa fa. Hallelujah. Ma oni. Amen. Tayo beni kita fafita ia o tua. Tayo beni kita hikia o tua. Pawe hukia kia faitoka. Mahal bete na upehe mai ke ilo mai humunuia. O mak finga mari ke hikia o tua. Ke fafita ia o tua. Amen. Amen wa fa sono. Ne mai wa fa fitu ke huwa. Kawe ni mataha. Mawe ni mataha. Mana kita huwa tu ke huwa no huwa. Kau mau iki. Amen. Mai sione. Lama betu ka ko to fa tau ki na tu ai. Maka iki. Tu mai pe lama mai ho fai. Lama adu fai. Amen. Como que fico iki loto. Apa we ka ki kau de lama. Ko hai. Ini to lama para aku ya. Itu wa pe para aku. Koe pore ke tau tolu i he fiafiko e ni. Langa mai kau langa atu. Langa nawe ako tua. Te lau miniti be. Na se ke pai ke wano wataha. Nau da ke e ki. La samiwe la waheno la ki vesi ono fitu mai o furu. Lotoloto mai o tua. Alu ke lotoloto mai o tua. Froma mo kau rea ki holoto. Ke lotoloto mai o tua o fangi e hafui pere. Kalau mau fine lui kata iku fine eki. Kalau tolo mai o tua, o ku Allah yang ia atau ni hemo ui. Young people, fano wa kau rea dia di koe. Nak fina wa mesti sugo tak wo. Kau tak fa fit wen, fa ba bumbong. Tolo si ko libe. Kalau rea dia di koe i fia fi koe ni po koe ni. Kalau tolo mai o tua na kiai. Tak wani ma ko hini. O kita lot fi dia di koe. Ma'ang lo tonga o tua.
kong maano ko tua 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 maano ko tua tua mani ko ni maawa ni ko tua ang tua tua happy me ang tawag mo yan mo ini rama ye me alu ana kilo tua tua ni tulaki ai no lo mata tak lo pe tua ko wa ka o lo ka o fikum kilo tua amen mai lute ting tau tolu ke o sikore ke o tua permisi ka ke eki amen fo kumi e pu anga o tua mo de ma o ni pe de to kana ki o fala ke de ko pa ka ke eki o ke firma o fala ya o tua kumi ke ma o ni ya tua o ke firma o ta po ke o tua kumi ke ma o ni ya o tua amen no mi po mai no wanoa besi wa o fulu e besi ang yo tua ka Moses to ko mo elone pagi alu ri ki mata to mo e to ko mo elone ya lu ya tu ko Moses ika le ya Moses ka ta mo o ke lo tala na ta abu ta do lo mau bila tala ko fu Moses malah ke Moses fu lo tala ko fu ini tala na ta am na ta ibe ele amanati ke na ni kala kala go fuwa ka fa go fuwa amana klere ke o tua e te wat ke ta hu ke wa no wa kala go fuwa ka fa go fuwa hu ni ta fo o me a fo o amen fa fita ke ko mo re ke mo me ha ke o mana ke ta hu wa ke ta fo o hu me a fo o mai aka si aka maake wahai no tahtolu tano ke kui ko pati music te pati music no di kote ane luwe ke sisu si aki kake mo ui hame une hame au ilo ye ko community mete huge wano awowa e ko sisu kalaisi amen tamite tolu Toi minute e toi minute tolo e fiasco lì fare lei mo e chi tu puoi fare mari con i poi aka orita fa feito da tope me mai che orita fa tonga orita i kai ko ha ke yang hala ko ha u ki tawa tu o dua ta o ki ta o dua ne mai ki ai mana ki ta hua tu ko no o wa bu me me o fo no me ta e fo si ani ka ke mo ui sta mi te ka Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus, Lord. Let's go to Father. Let's go to
Tamai ke ngahi fola whakaofo mau whanongo ki ai he whia i pōni he kai te mau lava ia I o mau wiki whakai tangata. We have to come totally humble ourselves before you. Hingala whalafa I o ao kore o toko ni. Kai kaya a Fiona eiki kai te mau lava ia mea I o wate o wa. O ne fola kumawang hai whai me anga maheni that we are familiar with. Kota o mawomi ke CCC ke mau whai ngai mea tatau this year. Are ki mau tolu ke mau hau ke tuunga o ku mau completely rely on you. Ke mau whimau ke mau sio ke ngai mea whaongo ia. We need to see the new things you have. Yes, Lord.
for us this year. Do the same miracles using different methods. We believe in you. We trust you. Lead us in 2022. Amen. Amen.